Sabay kanika lat bangayo abyang kanika wat kabar. Dengan kublay yang basnong. Bad kanika por kebuntang aku abanong kumni. Baga parti kongres kejungi menin kasngi kalabu ya ketuka 5-star commitments. Kameningkong kedai empowerment of women 3,000 per month, especially ya ki single mother. Pide mentep ibubuan gide kilong kumi hang ni. Kibadon hang ni baka parti kongres kalabu ya kajingkular lai hajar shipanai. Kabar kadai ka employment banyele banai kam ai jam na benta ki khna samla ki jongi ki babun ki bam yo kam yo jam. Kabalai banwara ya ka Meghalaya drug free. Kapasaw kapawakot free Meghalaya banai boarding haman lagi teliwing. Bat kepasan kandai ka corruption free Meghalaya. Corruption is the mother of poverty. Poverty hampers development. Deji Shah ngadamot ki kandidat kini songlot borok kumbala betha naka dorbor snong nrai kipsim nasngap. Ngamtem dengan kadau nomor ba ngatengan pendem ngan burom iki dorbor snong. Bagi ailat ba ini okran hakawat kabar. Tengah kuat ban keren ban pensyairu. Ya kacingilom bakala jong kartu kat ni ki kandidat. Ki biak kon nang ni po kamulai konsumsi. Ayo sko mene abak keren nagalang kandidat jong ka parti UDP ikren sepang MOU. Tengah semulengo abak kumno kandidat jong ka parti UDP ikren ya ka MOU. Namar kadai ka parti UDP ka pasannya ka MOU. Kabagi itu kijaka seti sepo jelaga sam. Kijaka nang tina po thamri boy. Nga tengong nakerpa di kipat ba omdan kami kisang rolom. Kibakala kita ki nong dilum. Ngangong ba ngimde ban terus yakini ki parti NPP ki parti UDP. Namar kide ki parti bamsap. Ngatrai pi pa pila tep pila smutu. Isai, hamal lagi kor kepor, hamal lagi kepor. Kaya begini parti NPP, UDP kita lihat namta kari kejungi. Oh kiong hana mana NPP kandidat. Be parjila si pongot, arpongot, lanis si spangot. Oh kikran kop, ngayos ngau. Henry perbolong iam apodis council pat. Kilayu, iam bapak dia ketriat. Bapak dia kali labor, kila ayu, kiai, labor kiai trading license pat, kispa. Wadam sutu bakala kau ipat ba, dari gini gino mikmat, kikan dia jangka parti NPP, kiba, klamsha ya kisang mahalang ru, banlet ban khandra ya ka trading license. Pide bentap ya kata, kila bele ahni bandong ngiwan be dakar, kispa ngut. Unrai haba kilong iam jong katri nang tempo de sungsel ki khangpat ik sek balang balik khanra trading license nomor balai ki tiang yo kilap bagi le kam jampo hang te po de council ngawong EP. Don't trust the NPP, don't trust the UDP. We don't have dirty money ngawong EP. We have issue to bring them down. Kajing ile kajunga kalong bat ki high level persya kilo level ngamdon jingkersan ki high level naki konduktor ki businessman ngani tu EP nrai gayo ka jingkersan naki low level hamola ko susi ki pupun ki bem jakpo nakabelas ki misteri kinong tray kinong sadjan kinong yakali ki paper kinong songyo nga ngayo ka jingkersan naki tu tengam sim na tieng ngamdon jing tieng ro khander ro bangan yo khon bat kini ki high level ngani tu EP ngakwaban penkelay ang sinong maulay. Ngampalong MDC, palong amili, ngala persyang ay bor kat bala. Ngatrestom, bangalala banwanra ay ka MP scheme. Ngalayo aban sam, hajan lang baro, kisnong pa mulay, constituency. Raymantaro, ngakwaban pentip EP yang di. Ba, nganya trelang bot MP, jong kajelam ay kaliay, kajungi. Uba, Vincent H. pala, ladang ijot, ginwara ay kajingkala, ginwara ay kidalong men.
Kinuara yang progres ki paper hang ni apok snong mulai konsumsi am dei kum kade ke sarkar ka pena bi udum ngatrai pidai kan mau kaba penorpat ya kedua sud KS ISPT ko orpat ki hel covid scam ki rice scam are kadia kamap megeliaru kidang not ban penrit ngalengong ipi ko ki palba warsanya ini kian pipi namar tang balong tang kum MDC ru ni tu ipi lale ki kam jat ban mano basanya gitu MU padi ti ki jaka seti sepo kacela asam perkhat ipi palba ngangong ipi suara penlet ban tebot nakar pyo terik perkhat bisar rai kumno ba penciat kita ki parti kumno ba penciat kita ki kandidat bat rai ngong yapi nomor kadai kamdai karai namta ka simet kadai karai namta kari karai namta ka chat beriu bat karai namta kalawei jong ki khod ki jong ki tengah kerpat ka jing soret akan ni kempor kamta kersan bet ya ke parti kongres ke parti kebelarem tam apa ke India ke parti ke Bakhlan bat ke parti ke bala panai ya kata jinglat lut masuk benong bat ke paret ni kempor kamta kerja dengan parti kongres, kerja dengan kandidat parti kongres. Penjob yang akan ni kekenti kementah, dan orang yang kecengkelah akan ni kemulai konstruksi. Kemudian sibun, kemudian jangan.